Kubika ukuthi ibhantshi ligcwala umoya kunaye Mathe obeyimeya kwi-IFP yaseJozini Municipality. uMathe kuthiwa uxoshe kanye nalo lonke ithimba lakhe kanti-ke iqembu lizomemezela imeya entsha maduzane. uDr Khehlelezi-ke uthi njengoba exoshiwe unaye Mathe kungenxa yomuthi wakhe osebenzayo. Kwasuka lokho lafika lelo langa zafika lezo insuku ekade zayilindiwe kusho mina uKhehlelezi ngisho ngithi bashaye baka niyazi lengoma ethi bashayenwe bafana bangamagwala bashayeni bafana bangamagwala niyazi leyo ngoma lalelani ke nibonile kodwa ukuthi iIFP ididekile idideke iIFP yodwa bavele ucoach wabo ingabe bacoachwa upresident uHlabisa ingabe bacoachwa uNtuli ingabe ubani maye babo wavele ucoach wabozo kokugcina ethi uya substitute ufaka abantu bavele bakhipha istriker sokugcina istriker sabo uMathe okuyiyona leyankuxa leyana eminyama inkuzimala ngeminyama Nkosi yami okuyiyona athi ngathi sisimise kabi nje laphana kwaZulu kati ngathi yayiletha nayo iletha into encane service delivery iletha okuncane bavele bayishaya umuthi wami wavele wasebenza bavele bayishaya kuhu bathi out phuma ngesango le message ya kuMathe ke we Mathe wendoda amadoda awungithinte ndoda ikhona iposition engifuna ukuthi ungidlalele yona lapha kwaMK kodwa phela uzoyidlala ingekho official kodwa ngiqale ngifake ku 3 years probation ngikucheck ukuthi lento kade uyenza lapha kwiIFP usangaqhubeka yini uyenze la kuMK ndoda ngiyakudinga ngapha buya ndoda buya ngoba phela vele wena amakhwapha akawanuki kakhulu cha awukathinteki corruption lezi ama corruption enziwayo ngivele kancane ngivele ngamehla ngithi yangibo ngivele kancane ngithi buya ngapha kwa MK ngiyakudinga ndoda kumele ke nisheshe ngicacise madoda empofana laphana ngoba ngifuna ukuyogadla ngawo Mathe anobe niyabona njalo balandeli beIFP ukuthi iIFP ya decide ukuyoyembatha neANC ayikho indaba yeIFP phumani niphele bogogo phumani niphele uyanibiza uNcamalala ngomhla ka31 laphana endaweni yaseNyamazane Primary School kwaMaphumulo uthi uNcamalala ikhona into afuna ukunihlebela yona angeke ayisho kusemanje kodwa yona ikhona into afuna ukuyisho yabona ke isecret yeIFP iyodalulwa yonke yona yenza nilahle ngisho amabhayi bogogo ngoba yini enisele angaze ngayibona intsha mina kwiIFP angaze ngayibona buyani ngapha angithi nababona nje abantu sebeqala bekhahlela lo baba ibhamuza leli uMathe balikhahlele ibhamuza vele kuyacaca ukuthi iposition ade kuyona bese endaweni wrong position at the wrong time so Mathe buya ngapha sixoxe ndoda buya ngapha umsholozi uthi akakuzwa unuka amakhwapha ikhonta ngase nihlale phansi nixoxisane phelile ngeIFP angikhulumi ke ngeANC isichitho leso hayi funa ukukhuluma ngabo lapho empofana ikhwama eJohannesburg ikhwama siyolanda lamabhaya election awu2 vele makuke kwathiwa bhaya election siyajabula suke siyowisa umbuso wamaxoki so 31 May kwaMaphumulo eNyamazana Primary School empofana ikhwama siyothatha le bhaya election siyabona.